Kuroba nchekio murereni bonanitie kwata mbaru ura wari mubunge wa Tiania East Gichunge kabebea bakiwa akaita kautungiria bokenaria ekuthiria wamba pandidia na kinyampithukiro chimaita kumaita bakiringaniria nende na utungiria bwa mubunge ura ko kaitene kanende ne bagutara adari nene kumene kinyana wamba buna kinyaba mwe bantu gutauturo Lwanyumbega nunkiri kotiwan uni negatukwa nibo yake muasimiwa nuntu boku tumantu bake bakakona nyumbega nunkiri bure kari na bakona nyabongwa ni ilware ro nyumba ite anirwa kantu akai na datu bo turutete ngwetu njurincheke kato chimete muntu rwandorokeroke manga twakinyithe nyumbea ndika tukura muasimiwa na tutethibura kaumba so katuguromba mweshimiwa ituchokia nkatho no ntubwa rwando rwa turaidi na ituichi atuongela bua kuwa atuite wakamite kana mbau so itukwenda mabati yara ya klasiki ya nende itukwenda mbi bionde ro itukwenda wikira nyumba yetu antu autarwe tuwikire matangi na rwe na kuntwa kulambaira kinyamoko nikenda antu banjori tekabairuko na yangi nayo ari kuo tutawona thina thai wamba bura buri kuo kangambi wita kinya mirine mutha utuku ikirwirawa utikintu tukaria utikintu muntu weka ikure machia Rwanda kinya iji muchie ende yekwa ni aitene Jumamosi ira laurwa echo nende na injinge kinya utuku kwechwire yi na jumbati ni la chokere ende inatukaita kiza twatua na thirikari rio ende kabea na ilele muno aturingire kinya kibiriti tuone ona twatethekwa no tu ari mbere itukuona babangi tu atutethie itu na tutethie no tu batu tukuthua endi ibu nkuromba abu